Pasnya komen hagani kapuar bangala yo galat bang sam sepi ya kaktin jong ublay. Bachwa bangan sedang tungin pendam ka kle jingduai. Kuci subi nga aingu eme ba melari la sumar mila don lengkat bangi hakini kisngi baladep. Batu dan lengkat du atrai bat kitu kibam dan hagamet kabakot kabakia. Batu don lengkat atrai bat nga hagani kapuar kat bang adang ya sam ya kaktin jong me shaki waipat. Hagakir deng jusu ngadwai amen. Katopi kabangan na sambat pi hagani kapuar kadai ke ay kaching im. Lengba kajing yo rung kapop cha kapert hai ladan kajing ya jangai hapadeng ukon binriu bat ublay ba im. Bat kajing yap kala yo lat lut ru cha kapert hai. To pai lang bat nga na kalen na kashiti cha kinong room kalen nong kaba hinriu gudikhat kaba arphalai. Namar kabay nong kapop kalong kajing yap, Henry kajing ay kajong uplay, kalong kajing impop jukut, da ukres jisu uba utra jongi. Kajing yap kawan tang lengba kajing le chong kapop, bat mga bat mapi, ngiday ban yap ha kajing sisa namar bangila le pop. Henry wal ada kumtaru ujisu kris usyem baro kajing yap halade halor kading pana. Bat uai hangi ya kajing pen em, bat upen lat yangi na kajing pen ram, upen lat ru yangi na kajing yap babam cugut. La kumtaru kajing pen em kalong palat ya kabangi syampang. Ha kabashisha kajing pen em uday ubriu, ha kawai kasngi ujisu ulalet rung ha kajing usak hayas, bat ujisu uang hau, ha kani kasngi kajing pen em kalawan ha kani kajing. Kamdon kajing pen em lada omdon ujisu lani phailang bat nga na ki kam ki apostol kalenong kabasau kat khat kaba khat ar bat omdon kajing pen em hanu ha uwei pat naba omdon ka wei pat ka kerteng hapo kabeneng ya kabala ai hapedeng kibriu da kaba kadai ba on pen em yangi ngila banyo kajing pen em tangling ba ujisu kris ngin yo na wei pat lat na ujisu kombai ngilong menta uyai ap yangi mid batsngi ha ungi la banyo kajing pen em amen.